ushaka kubwira umuntu ngo utankandagira cyangwa se utankandagirira inkweto, turabivuga gute mu Cyongereza? Twagiye dukoresha ijambo bita to step on. To step on bisobanura to put your on something cyangwa se someone by accident or purpose. No gukandagira, ni ugushira ikirenge cyawe ku kintu runaka cyangwa se ku muntu runaka by'impanuka cyangwa se kubw'intego wabigambiriye. Urugero, don't step on my shoes. Ntunkandagirire inkweto. Don't step on my shoes. Ntunkandagirire inkweto. Ntunkandagirire inkweto. You stepped on me. Warankandagiye. You stepped on me. Don't step on the broken glass because it can hurt you. Don't step on. Ntukandagire ikirahure cyamenetse. Broken glass ni ikirahure cyamenetse. Ntukandagire the broken glass, ikirahure cyamenetse, because it can hurt you. Ko gishobora kukwangiza, gishobora kugukomeretsa. Guys, jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English, ukande subscribe. Urajya kuri YouTube wandikemo God's First English, uratubona YouTube channel yacu, udufollowing, urajya ubona n'andi masomo meza kurenzayo. Ikindi turi kwigisha Icyongereza, nimba wumva ubishaka unyandikire kuri izo nimero dutangire twiga n'Icyongereza. Thank you for watching.